Pozdrav! Dobro nam došli u još jednu emisiju Kuhanjem kroz Bosnu. Danas pravim prohu. Za prohu sam ja pripremila 1 kg kukuruznog brašna i prokuhala vodu. Sada ću dodavati pomalo vruću vodu i mijesti. Evo, nakon što sam je umijesila, ostavit ću je jedno 10 minuta da odmori. Prohu sad oblikujemo tako što kvasimo ruku da napravimo lijep oblik. Rednu sam zagrijala na 180 stepeni, peći ću je oko 50 minuta. Evo, proha je pečena, sada ću je malo umotati da korica omekša. Evo, proha je lijepo ispala, dobila je jako lijepu zlatnu boju. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na naš kanal Kuhanjem kroz Bosnu. Hvala vam i vidimo se u sljedećem videu.